prilike, dužni smo vam naših avantura od naših prošlog puta kroz Srbiju. Razlog tome je ova pandemija što je aktualna, pa skače, pa dolazi, pa odlazi ti talasi koronavirusa, a i razlog, jedan veliki razlog, što se tiče meni i Jelene, je zato što smo spremali svadbu i mi smo, kako kažu, sveže venčani. Sad, ostanite uz nas i vidite avanture koje smo imali prošle godine. Danas idemo malo u obilazak značajnih tih lokacija i spomenika kulture i šta već još koji se nalaze u ovom području, tako? Ne, čuda prirode, to si zaboravio da kažeš. Tako. Šta danas obilazimo, Jelena? Danas obilazimo Uvac. Čuveni Uvac, poznat po onim meandrima, kako oni kažu, po beloglavom supu. Tako je. U programu te ture koju smo mi izabrali spomenju se i neki vodopadi, tako da ćemo da vidimo kad budemo otišli da li i to tu. Posle toga smo planirali da skoknemo do Nove Varoši i produžimo do manastira Mileševa. Da, nije manastir. Nije manastir, htjela sam kažem. Manastir Mileševa, zadužbina kralja Vladislava, drugog sina Stefana Prvenčanog. Pa, ako vas zanima i ove priče, ostanite za nas. Stigli smo na branu Uvca, odavde kreću sva krstarenja. Tako što vidite za nas brodovi. Ima obezbeđen parking prostor, tako da ne morate o tome da brinete jer postoji čuvar koji brine o vašem automobilu dok ste vi na krstarenju. Tako da uživajte najedno. Snimi supove. Ne snijamo policiju, sup, nego beloglavi sup. A mi se čujemo i uživajte u sljedećim kadrovima. Ja, veliki čovjek, sam uspio da se popnem 250 metara uz liticu. 250. 910, tako već. Mi 200-900 isto mi đavo. Približavamo se Vidikovcu. Kako je ono? Idemo sad kroz šumicu.
ispunjenje snova. A da, želja mi je bilo da se popnemo ovdje. Od početka godine smo tražili smještaj baš na Uvcu, ali nam je ovo sa Zlatarom mnogo bolje varijanta ispala, tako da sam prezadovoljna. Posle ovoga idemo gde? U Mileševu, Dakle, to smo već rekli. kao što vidite, dole se trkaju čamci. Ovdje, kako smo shvatili, ima više vidikovca i svaki su sa usponom. Evo, nalazimo se u manastiru, u portu manastira Mileševo. Manastir Mileševo je podigao kralj Vladislav, drugi sin Stefana, prvovenčanog kralja Srbije, u 13. veku. On je bio razrušen posle najezde Turaka, ali je obnovljen u 19. veku. Unutra se nalaze Čivot, kako su napisali, velikog mučenika Nestora, samog kralja Vladislava. Tu nalazi se naravno i kivot Svetog Save Raska Nemanjića, koji je, kako je poznato priča, da su ga Turci njegove mošti odneli i spalili na Vračaru u Beogradu kao znak odmazda Srbije. Lepo urađeno, unutra ne može se zasnivati se slika, ali uživajte u kadrovima spolja. I što smo vidjeli unutra? Da. Manastir Mileševa je poznat po slikarstvu, srednjovekovnom slikarstvu, freskom slikarstvu i najpoznatija freska obilazi ceo svijet je Briljavije i slika Raska Nemanjića koja se nalazi iznad ovog kivota. Evo za danas, za kraj ove naše emisije današnje, ove gdje smo obišli Uvac i Mileševu. Završavamo današnju turu usputnim stajanjem u restoran kod Peše. Tu smo odlučili i vraćamo se nazad na Zlatar. Stoga topla preporuka da se vratite ovdje, nije mnogo skupo, ali hrana je dobra i naravno ovdje ste pored Lima. reke Lima. Što mi sad kažemo?